Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. Je vais commencer mes propos en parlant de la France sur sa complicité avec le criminel Azali Assoumani. Nous avons compris que la France a bien choisi le voyou, le criminel, le dictateur Azali Assoumani, et qu'il a préféré le maintenir au pouvoir, même s'il sait très bien ce qu'il a commis comme crime, comme détournement, vu que même le radio européen l'a bien mentionné qu'il est devenu milliardaire et c'est lui qui fabrique les Casa. Il est soutenu 100% par la France. La France, qui se prétend être le pays de la démocratie, de la liberté, et j'en passe. Il y a des Franco-Comoriens qui ont sollicité à ce que la France arrête de soutenir des criminels, des assassins, des voyous, des dictateurs, et surtout qu'ils voient qu'il y a pas mal de Comoriens qui se noient dans les océans en voulant traverser ou venir ici en France pour survivre, pour leurs études, pour travailler, pour ne citer que cela. Il y a des politiciens, des réfugiés des asiles politiques qui sont ici, qui ont beaucoup essayé de discuter, de montrer que vous pouvez gagner et que les Comoriens gagnent un peu aussi, puisque ce n'est pas possible de soutenir quelqu'un que vous êtes au courant qu'il n'est pas élu démocratiquement. Vous avez su qu'il a tué pas mal de jeunes Comoriens. Vous avez su qu'il ne fait que détourner et qu'il veut imposer son fils qui n'est pas à la hauteur. Donc, si la France n'a pas compris ce qui se passe dans l'Afrique et qu'elle est humiliée dans ces pays, et qui n'a pas compris que nous ne sommes pas comme nos grands-pères, nos grands-mères qui étaient là et qui ne pensaient que travailler simplement pour manger ou pour rentrer au pays. Mais nous, on a eu la chance de faire nos études dans de différents pays avant de venir ici. Donc nous sommes des multicultures. Il y a ceux qui ont fait leurs études en Russie, aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Égypte et d'autres pays. Donc cela devrait montrer à la France qu'elle ne maîtrise pas vraiment l'avenir des Comores. Il a laissé les humilier au Niger, il est humilié au Burkina Faso, il est humilié partout. Mais il fonce en soutenant des dictateurs, des criminels, des assassins qui ont des mains polies par le sang de nos frères. Et ils ont des ambassadeurs, ils vont partout. Maintenant, nous, on est là, on a des enfants français. C'est le destin, mais nous n'avons pas demandé à venir ici en France. Mais c'est Allah qui nous a fait venir ici, vu qu'on n'a pas eu la chance d'avoir des vrais patriotes pour diriger nos pays. Mais on n'a eu que des enfoirés, des imbéciles, des idiots, des marionnettes, et qui ne comprennent rien du tout. Mais ce qui est étonnant, c'est que la France a des ambassadeurs dans notre pays, a des représentants, a des agents de service, de renseignement. Mais je ne peux pas comprendre que comment ces ambassadeurs ne vous disent pas la vérité en vous disant, ne vous disent pas la vérité que ici il n'y a même pas de l'eau, il n'y a rien du tout qui va. Une fois, il y a eu un représentant de l'Union européenne, il a osé dire que la corruption, c'est parmi ce qui détruit ce pays. La France devait comprendre que aux années coloniales, là, quand les Comores étaient colonies, ils ont construit le lycée Sédouan Méchek, lycée de référence. Mais jusqu'à maintenant, nous avons le malheur de pouvoir construire un lycée. Ne parlons pas des universités ou d'autres choses très importantes. Donc ça, c'est vraiment malheureux. C'est
décevant de voir la France toujours maintenir, soutenir un voyou comme Azali Assoumani, qui ne fait que tuer, voler, détourner, et qui n'est même pas capable de donner de l'eau potable. Et là, les Français doivent savoir aussi que, ou se poser la question, quelle est la cause vraiment de l'émigration, les émigrés là qui ont envahi la France. C'est puisque les autorités françaises ont décidé de maintenir des voyous qui ne sont pas capables de soulager, de soigner, d'enseigner, de nourrir leur peuple. Donc, ces populations, ces gens-là, prennent le risque de traverser les océans, les déserts, pour aller survivre. Un petit pays comme les Comores, qui n'est même pas atteint, la population, même pas 1 million, on peut dire 700 000 maintenant, là-bas. La plupart de la population est ici. Mais avec ça, ils sont incapables de les nourrir, de les soigner, la plupart de nos moyens financiers volent pour Tanzanie, l'Égypte, le Sénégal et tout ça. Donc, je ne sais pas pourquoi on ose. Comment on ose dire que nous sommes les pays qui vont vous accompagner pour le développement et l'investissement? Non, ça c'est du n'importe quoi. Arrêtez, arrêtez franchement. Arrêtez franchement, parce que ça nous fait honte qu'un grand pays comme la France soutient un petit voyou qui n'est même pas. Et là, après, on va s'en prendre. Ceux qui sont là-bas, qui ont compris que c'est la France qui maintient cet imbécile, ce voyou, ils vont s'en prendre à la France. Brûler les ambassades, tuer, voler, tout ça. Et ils vont enlever des banderoles en disant que nous ne voulons plus la France parce que c'est le pays qui soutient vraiment ce dictateur, ce criminel, cet assassin. Et on peut se poser la question, nous sommes les amis de la France, un pays, amis d'un pays qui n'a même pas de l'eau, qui n'a même pas d'éducation, qui n'a même pas des hôpitaux, qui n'a rien du tout, pas de travail, rien du tout. Donc là, il ne faut pas se mentir que nous sommes les premiers partenaires des Comores. Partenaires de quoi? Vous avez accompagné notre pays à faire quoi? Et c'est la même pour les États arabes. Mais eux, je vais leur parler un petit peu en arabe. Parce que c'est honteux. Vraiment, c'est honteux. Ça n'a pas de sens d'être ami à quelqu'un qui est en train de mourir. Ses enfants sont en train de mourir en voulant traverser les océans, les déserts. À chaque fois qu'il y a un naufrage, il y a des Comoriens. Pourquoi? Un petit pays comme ça. Il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. Sauf que il a eu la mauvaise chance d'être dirigé par des enfoirés, des voyous, des criminels, des assassins. On a essayé à joindre les responsables, les autorités de ce pays, malgré d'autres, je le dis bien, d'autres conseillers sont achetés par le petit-fils, le voyou, le jeune agité, qui s'appelle Nour El Fatou, le fils d'Azali. Comment se fait-il que des conseillers sont achetés par un petit voyou qui ne comprenne rien du tout? Et là, il vous a dénigré puisqu'il a dit que la France a utilisé mon père pour tuer, ils l'ont mis dans le piège et maintenant ils le lâchent. Ils ne veulent pas protéger. Puisque la France a compris que le fait de maintenir des voyous, de soutenir, de les protéger, ça c'est honteux. Et c'est ça ce qui nous a fait coûte pour le Niger, le Burkina Faso, le Mali et ce genre de pays. Donc là, aujourd'hui, je sais très bien que c'est pas du tout facile, le fait d'oser à parler à un pays comme la France en disant que stop, de maintenir ces criminels, ces délinquants, ces voyous au pouvoir. Stop de dire que vous êtes les premiers partenaires parce que nous avons honte de voir des partenariats qui ne servent à rien du tout. Ni de l'eau, ni de... Et vous allez dire que nous allons accompagner, nous allons vous aider, nous allons faire quoi? 150 millions, vous avez demandé où sont passés les 150 millions que vous avez donnés à Elamine Chef? Où est-ce qu'est passée cette somme? Puisque ce sont des
mafieux, ce sont des voyous, ce sont des voleurs, ce sont des criminels que vous coopérez avec. Donc, arrêtez de dire que vous êtes le premier partenaire. Nous regrettons d'avoir des partenaires qui ne constatent pas, qui ne voient pas que nous n'avons pas de l'eau potable pour boire, nous n'avons pas l'accès de l'électricité, nous n'avons pas l'accès de la santé, nous n'avons pas l'accès de l'éducation. Vous voyez les résultats catastrophiques, nous n'avons pas de routes, nous n'avons pas de... rien du tout, rien du tout. Que des criminels et des voleurs qui les protègent, c'est la France. Votre radio a osé dire bel et bien que c'est la France qui soutient le dictateur Azali Assoumani. La France est en train d'être insultée aussi, dénigrée par le Cameroun, à cause de ce voyou qui s'appelle Paul Biya, qui n'a rien fait. De même qu'Alassane Ouattara. Mais ce que la France devrait comprendre le plus vite possible, c'est que les populations, personne ne pourra le dire non, si la population a décidé de changer la page. Nous sommes fatigués de souffrir comme ça. Nous sommes fatigués des mensonges. Nous sommes fatigués des trahisons. Nous sommes fatigués à des promesses qui ne se réalisent jamais. Arrêtez, nous sommes fatigués. Il ne faut pas penser que nous sommes comme les vieux des années 70. Il faut que vous commenciez à comprendre les douleurs des Comoriens. Nous n'avons pas aimé à laisser notre pays comme ça, ce n'est pas par volonté. Mais on était obligé pour survivre. Donc, essayez d'écouter les peuples, puisque ce sont les peuples qui décident. La population comorienne n'a pas choisi cet imbécile que vous soutenez. Tout le monde le sait très bien, mais ils le disent discrètement, mais moi j'ose dire, parce que moi ce que je suis en train de dire là, je ne me défends pas. Moi c'est fini là. Je peux mourir maintenant. Mais je pense à nos enfants et nos fils. Vous pensez aux dettes. Vous dites aux Français de faire des efforts pour l'avenir. Mais nous, vous ne pensez rien du tout. Donc, c'était juste un petit rappel que j'ai voulu aujourd'hui oser dire. Malheureusement, nous, la population comorienne, la plupart est inconscient. Elle ne sait pas la souffrance qui nous attend, les dettes, les malheurs qui nous attendent après tout ce bordel de ce voyou qui s'appelle Azali Assoumani. Donc, j'aurais aimé que les Français commencent à penser, à se poser des questions. Pourquoi autant d'émigrés? Pourquoi autant des étrangers? Pourquoi autant de tout ça? C'est à cause de votre soutien, de votre métier, de votre collaboration, coopération avec des criminels qui ne fait que tuer. Du coup, la population préfère se jeter dans les océans, dans les mers, dans les déserts, pour s'échapper de ces requins, de ces voyous, de ces crocodiles qui ne font que tuer leur peuple au lieu de les protéger. Donc, honte à la France. Je suis malheureux de voir la France toujours me tenir. On a fait plus de 200, 300, on va aller à 300 manifestations. Depuis en 2018, nous sommes dans les places publiques de la France, Bellecour, Garibaldi, place de la République à Paris, place d'Aix et d'autres places. Nous sommes là quasiment tous les dimanches. Nous sommes là en train de dire à bas dictature, pas les criminels et tout ça. Et la France nous ignore. Il faut savoir que ce que vous ignorez aujourd'hui vous tuera demain. Si les Français veulent vivre bien, aisiblement, avec de l'électricité, de l'assurance maladie et tout ça, de même que les Comoriens aimeraient cela, mais comme nous avons des imbéciles, des idiots, des clochards, des voyous, des criminels, des mafieux, la France profite faire des chantages. Il faut que tu me suives. Donc voilà, en grosso modo, ce que j'ai voulu dire, puisque ça fait un bon moment, et que nous avons des gens qui ont fait des études littérature française, qui ont étudié ici en France. Ils n'osent pas dire la vérité, mais je ne sais pas comment on va nous écouter, on va nous aider. Si vous, les jeunes qui savent parler les langues étrangères, vous ne vous exprimez pas, parce que vous avez peur de la France et vous n'avez pas peur de Dieu, vous ne pensez pas à vos enfants, on va rester comme ça, comme c'était dans la famille Bongo, la famille Déby, la famille, tout ça. Il faut qu'on ose dire
comme Nathalie, comme Kémy Séba, comme les autres. Il faut oser dire ce qui se passe, comme ça on va penser, on va essayer de trouver une solution. Mais si vous ne parlez pas, vous allez vous cacher parce que vous voulez aller aux Comores et retourner, vous ne voulez pas qu'on vous dérange. Nous, c'est fini. Ne détrompez-vous si vous pensez que tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est pour vous. Nous, c'est fini là. Personne qui a 50 ans, tu ne vas pas demander à ce qu'on fait des écoles pour toi. Ça, c'est pour nos enfants et nos petits-fils. Donc, si on veut laisser à nos enfants, à nos petits-fils, des trous, des pièges, des difficultés, là, ils vont nous dire... oh là là, hélas, pourquoi on nous a fait ça? Pourquoi ils n'avaient pas de tête, ils n'avaient pas de cerveau pour penser à nous? Pourquoi ils nous ont laissé cette tête? Ils ont préféré vivre mieux et creuser des fosses pour nous. Donc tout cela, il faut qu'on ose affronter où est le problème, chercher à résoudre ce sujet. Mais pour résoudre une question, il faut qu'ils le ressentent, comme ils ont dit dans leurs médias, en disant que nous avons commencé à constater qu'il y a des sentiments, la haine ou anti-française. Là, il faut oser dire d'où viennent ces sentiments anti-français ou la haine anti-la France. Eh bien, justement, puisque la France ne fait que soutenir des voyous, des criminels, des assassins. Et la France se prétend en disant que c'est nous qui protégeons, c'est nous les amis des Comores, c'est nous les premiers partenariats des Comoriens. Nous allons les accompagner pour le développement, pour les investissements, tout ça. Et c'est des pipeaux. Rien du tout. Rien du tout. Nous n'avons rien du tout. Il faut que vous réveillez, en sachant que les Comoriens ont compris que vous êtes là pour faire des chantages à ce criminel et qu'il vous donne tout ce qui nous appartient. Vous laissez notre espace maritime, notre espace aérien, notre pétrole, notre tout. Ils vous donnent tout et vous ne nous vendez que des promesses. On va vous faire tel, on va vous faire tel. Mais vous avez des ambassadeurs, vous avez des agents de renseignement, vous avez des ONG, vous avez tout ça. L'Alliance France. Et là-bas, tout ça, ils vous disent qu'ici, il n'y a pas de route, ici, il n'y a pas d'électricité, ici, il n'y a pas des hôpitaux, ici, il n'y a pas des écoles. Les écoles sont devenues comme je ne sais pas, des cabanes, des cabris et tout ça. Vous êtes tous au courant de cette situation. Mais vous faites semblant que vous ne voyez rien. Et à part cela, le pire, c'est que ce voyou commet des crimes qui devraient être transmis à la Cour pénale internationale. Mais vous le protégez aussi. Là, il est venu se soigner. Il est venu se soigner ici. Pourquoi? Puisque un gars qui a dirigé un pays plus de 20 ans, il est incapable d'avoir un hôpital pour se soigner. Ça, ce sont des imbéciles, ce sont des voyous. Voilà ce qui était important comme rappel. إذا أحب أن أترجم لبعض الدول العربية وبعض حكام الدول العربية الذين يزعمون أنهم يساندون ويساعدون جزر القمر للتقدم والتطور والرخاء، ومع ذلك لم نستفيد سوى الخروف بعد الحج الذين ذبحوا من الحجاج، خاصة حجاج جزر القمر. نتكلم عن حجاج جزر القمر فقط. فكنا نتمنى أن هؤلاء الحكام الملوك الرؤساء يأتوا إلى جزر القمر ويعلموا أي مشكلة تعانون هذا الشعب. نعاني من الجوع، نعاني من العطش، نعانون من المرض. ليس هناك أي مستشفى، ليس هناك أي مدارس وجامعات، ما في وظائف العمل. فهذا ما نتمنى. انظروا إلى الطرق، انظروا إلى طرق جزر القمر، كل يوم في حدث. وتسألون أنفسكم، شباب جزر القمر يغرقون في البحور. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يسافروا إلى أي دولة من الدول لكي يعالجوا أنفسهم لأنهم مرضى، وبعض هم يريدون أن يدرسوا، أن يكملوا تعليمهم في الخارج، لأننا لم نمتلك بعض جامعات وبعض مدارس صحية وحقيقية يعني، ونريد الكهرباء وفي أمراض لأننا لا نمتلك المياه للشرب، المياه النظيفة يعني. فكل هذه المشاكل يجعل الشعب يرمي أنفسهم في البحور وفي المحيطات ونصفهم يموتون في البحر دون أن هناك بعض القمريون موجودين. ويسألون الناس لماذا الدولة لم تكمل عدد نسمة 1,000,000 وكل
ركب السفينة تجد أن هناك بعض أشخاص قمريين، فهذا شيء يحزن الشعب. فنرجو لحكام الدول العربية أن يسألوا أنفسهم لماذا هذه المشكلة، لماذا جزر القمر لم تتطور ولم تتقدم؟ لأن هناك مجرم، هناك قاتل، هناك ظالم، هناك شخص يدمر ويقتل ويسرق ولا يفعل شيئا سوى الذهاب إلى المدن ليأكلوا ويرقصوا الرقص فقط. ومع الأسف الشديد حكام الدول العربية والدول الإسلامية، مع أن جزر القمر هي دولة إسلامية عربية إفريقية، ليس هناك أي منظمة تأتوا إلى جزر القمر لتروا الحكاية ماذا تجري في جزر القمر. فنرجوكم ألا تبقوا منافقين، لأن عار عليكم بصراحة أن تزعموا أنكم تحبون جزر القمر. أين مساعداتكم؟ أين أموالكم؟ ما في، لأن هي تذهب مباشرة للسيدة الأولى الظالمة المسمى عبر، التي يقال أن الآن موجودة إما في مغرب وإما في فرنسا. لو كانت في مغرب المفروض المغربيين يسألون يا عبر امرأة عثمان غزالي، لماذا لا تبني مع زوجك مستشفى في جزر القمر، مستشفى صحيح؟ لماذا معظم شباب جزر القمر يأتون ليدرسوا؟ لماذا لا تبنوا جامعات مثل مغرب؟ ما تبنوا مستشفيات مثل مغرب؟ فهذا يجب على كل حاكم يسأل. لكن تنافقون وتقولون أنكم تحبون جزر القمر وتساعدون جزر القمر. أين مساعداتكم؟ أنتم تتعاونون مع هؤلاء اللصوص، مع هؤلاء الفجار، مع هؤلاء الظالمين، مع هؤلاء الكفرة، مع هؤلاء المنافقين والسراق، تتعاونون معهم. ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل على من يتعاون، على من يساعد، على من يتعامل مع هذا المجرم الذي سرق. أنتم تعلمون تماما أنه ليس رئيسا منتخب، إنه أخذ بالقوة وبالأسلحة ولم يفعل سوى القتل والسجن والتشرد وتدمير جزر القمر. إذا نرجوكم أن تقفوا مساندتكم لهذا المجرم الذي دمر جزر القمر، وإلا ستندمون، لأننا نفهم، ولسنا فقط الذين يفهمون الحكاية أو أعداء جزر القمر، هي الكلمة أعداء جزر القمر، لأن هناك بعض الناس درسوا في الدول العربية وفي أفريقيا وفي آسيا وفي أمريكا، كل أنحاء العالم، وفي أوروبا طبعا. فهؤلاء يفكرون، لا تظنوا أنهم يفكرون مثل أجدادنا، إنهم يفكرون ويفهمون إلى أين ذهب العالم. فنرجوكم أن تقفوا مسانداتكم ومعاوناتكم مع هذا المجرم المنقلب السفاح المسمى عثمان غزالي. جزاكم الله خيرا على حسن فهمكم. kwezi watukufu tijabanu sikwalelo rieshele Zimbabwe hauka habati mbi ngasina maulama ngasina wanazijana wasoma Faransa banu wajua lugha Faransa rondo wajua lugha za kijed wanazijana wasoma sharia shakabati mzima usubuti hafanyaja kemiseba kabati mzima usubuti hafanyaja ndobi hafanyaja Nataliam kabati mzima usubuti hafanyaja Franklin wandu wanu wasubutio waonesa eziri hundrao shambuti jantiana makaulu waili hawatataya hama amangwari yao na banu bwana riziwana zinu kartuziwana hasisi zinu kariziwana o asibabu dowana hatuna wajuhua hatu na risubutiri wawisi ukana nyuha ba nyuha nze Komori aina mrujo shinda na beshe wandu waishie sio nze Komori Faransa nyuha nze Komori msaidie Komori hindrogo hindi na mrabia malo msada wa hanywa henda wende haruma izenzia kabati nzia wende haruma lapitali kabati lapitali wende haruma msomo kabati msomo wende haruma kabati hata mbaruko huo abingira zimiwa wa Faransa waelewe ya uka wa Komori waelewe ya uka inu hipokrisia unaona fiki ndio walifanyili wao mndongozo wa Arabu ya uka mkomorika na ukanti hata usiku ya Georgia heji murudi mwambe balele gonzi iloba hunu nga sina guti balele gonzi ndo wale hanyo garjo kwa msaidia ni magonzi alade magonzi ya himi haji hatu mbantede yo kabati mndu ajoka nzayale mbantede ya kekalite woti msaada wantinati shangela zimuyo umaona mndu ya renga voti ya tuvoti wa wandu hifa ya tushinda likanduma ya tushinda likanduma kanyineze ambassade hiyo kanyine makonsula hiyo kanyineze munaba mazakina fikizo hiyo ne majasusi wao ne ma agent de service de renseignement watundao
abo rugwamani zo kabla zimwe wasomeshi arabu wasomeze tiza arabu wasomeshi zongo ne sharia na Ethiopia haina utuka urongo wabani ya dorongo zelu za kijeni iliri dispatche iliri publier iliri tambazi haina bahanu wandu wanu pia waelewe mahoza ne zirihunda ao ya ukakomuri kartina maji kartina mwenji kartina lapitali kartina msomo kabati hazi shei karitoda zena mnayo uona fiki ya bonga rijo jisu haso pia nasi. Salam alaikum ustad استاذ السلام عليكم. لو سمحت الفانيلا الفلسطينيه اشتريته فين؟ ايوه اوكي اوكي هشوف كده هطلبه. اسمها ايش؟ اوكي بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. ايوه انا عارفه مشاكرين قوي بارك الله فيكم. الى تيركو يا نايونا يا فلسطيني يا كيريسو samahani watukufu haizo watukufu tikawona afdal hoka riyeshele zizane babano kekarija rongo wa eziri hundao rashemeza yabuntu jado bujo ko jajari daili haina mrungu to dailiensi haina ndugu ajidafinyo wodo pande na kaujani onese ezi habari bakade zijirio nirudi nirumize owalo komori uka lelo tena tambila na bonga sina tunne banu tamba atafakirwa jamdada bi hapashia ekafakirwa jamdada bi hapashia uja hunu ngabo amba haka uja hawade ngabo amba haka huja ya négocier parce que ezendogozi sa zitimu na eu mwana uyo sutene wando rondo nentino endizo aka uja sutenewa ende ya renge enti waloko moringwa wana ndogozo fanya awada zabasi enti vanurizamba vanu gejenda o hauka kabatimba mndu na sekretari wa mafiti ulo yabo mwana heu uwandu wa joka kana shido fanya ndongo sha kwa komori waelewa ya uka wodo wafa obo barini wodo wafa hanzaya wodo watunda mairua hada izanozo tipia ekawa elewa yabongwa jo bouger wafanye izo mabani ya wafanya ekakwa jaelewa abo msiba au kabo wakati hiyo watoto kwa bakena mnayo wandoaji wa developer zanoza ho wandu pia zende batu sisi ribaki ritodo diha hata aba saa wandu wapashia abo watola pitali shamdungu pashio aja haende hafu baada ha ulawa katina mdujo mdailia zanozo pia zikaujiri gelazimio rila mwedi ngosi rirensi ujinga rirensi wafilane maeleba yo kabati hanuyati yo bwatokofu na ramfilihe nezango zjori fai rirensi bakabati nti ilindao diaspora ende ya yuangu deja 6 kartu vote vanga nando jeri mfanyeni manifestation mjuhe mvote mwede matungu wedaba amade lilo yabo aungelazimio mjuhe banyu ridai haina mria fanye izobekade ya lazimu iliri auniati hatu kamna ujoso bakina mnayo ke kweli amazo mfaziwa mlisiwa mnosiwa mfanyi wa revolution wandu wa Faransa kairi mfebo ikanga mazizo ngo pia wandu wa Faransa diaspora udoja uzifanya na mjidaili ejensi ziraji na mfanyi Burkina Faso na mfanyi bade kani so miele wa yokanaga mwanzo mtobaki mala bando tulu munani kanga mwendo mwela maele no zina yone barongo boko imafilition ya wakati yo aina mtu atofanya zalingana naye kezi jaza yabo awaina mtu atofanya izoboko do zalingana naye sha hakikatan izonogo weka yao ikaulazimu haina mndu weka yao ngena haya ngena hari yarambue yauka sababa comportement boko do wandu walo niyo ikaulazimu wandu wafikiri wandu waone ezijofai wandu dazivi ezenjemanda zivi ranu tobake na mnainu ritojireda hama wandu watona mana hama wandu watona akili entire ngwa entiangamia kabati mbamndu wauka yasubuti yambe ukati jao abo izonizo yakaulazimu ke haina mkomori aina mkomori ya ileo ya ukakarna ujuo ubaki haruma situation namna hiyo karna ujuo ubaki haruma situation namna hiyo harifikirio entia hatu na harifikirio mwiso wa entia hatu ba ezenti pia zi developer ya bakila si
Naam. Aizo tikaanza nimwambie ni yauka karna ujoba kena mnaini. Ni onese yauka ngabo mnamoto tsoi yani de havantara mnamoto mnafiki boko. Aina mndu mumbeni uongo yongo azali. Aina mndu mumbeni wa kweli mna halali. Haina mndu mumbeni mna halali ifo yange azali. Heze ndongo azali ya zirenda ekado ya mando. Yaja ya zirenda wadani. Yaja ya zirendo mji wa mbeni safari ya mwiso inu wazaze no wana washi wa mbeni. Yaja emwana ui yaja haulawa yakawidi wafanya mahakama ya tuyafanya. Haina mwana wa halali. Haina mwana wa halali mumbeni uwengu yongo wazali. Wadana vunzu wa vunziwa wa mumbeni isi mgojo muhifadhi ba mingoni mo wandu walona imani neti ya hatu gabo mnafiki toi kajaparo hambati jao riju haranzia mwari wanao ezendugo zaja mama doa hundu habo hwa kajaparo hambati jao ija mbeni waja warendwa ekazamba ekazirendwa bahari wakauso madumwa kajaparo hambati jao ija juzi mwana hikima handea ulawa ni mrumu mwaja mwanzo ikebala haranzi yabo hatoja hadobo waina kati aja mwanzo ikebala ngurambulwa mtujuwa sabari fatehu ya tomu ni kampahazi ngabo wandu na wauzi sasa wala motonde wala wakati kutoshia amagore mweze wala wanafiki kati hunu kati hula abaseze video zahe ngo toja ile mafakari aina mbijo jabanu wasibabu de bwana inu hajangu ndem hajua ukabari hambana mmapare waje banda ya wandu hafa kajamba ndongo haishia Idirisa yorungwa kajaparo mbandongo haishia negociateur kajaparo mbandongo shemri ya kwanza jamla pizenda amiza bari ebanu fatima bangu to bambatiri kwa umbankandu udo vaya ebana bangu to kurenga mbazini watukufu wao mji wa mbeni kamidi rowaza zero wa baba wa mbeni ko chombe maulama wa unanza wao na mishiri waona Faransa, waona Komori waunanza. Watukufu wa mbeni, eze Abdul Bari, eze Johari, eze haina njema, haina mndu mwenza akili mbeni. Wanu Dr. Abdul Hakim yatide ya nimani, hamide na mmani yawe ya soma, ya himili ya fujari, ya himili ya katili. Haina mndu ulona akili mbeni, haina mndu shujaa, haina mndu watwania, haina mndu timezi, we unanza. Abuge, miti ambeka, amitide namba uvaye mpapiza kantu za ola na pachuba nyekulu wambia wale hunike mpapiza ngo uvaye unatetsele cha univumbua ba miti ulili wa Madagaso ti ulili wa Mutwi ti ulili wa Salimu ti ulili wa emiti yangu ketina maji ketina mwenje gono ta kutunda mangu wa wavaya goto fikiri mtu apulo udufumu ujale le ujangwazo pashiye bolto ni pashiye ba minga mibanunga mina depuis 2018 kama mibanunga mmano le lotifiwa ni mwanamsho hangu toi unu Lyon le 15 mai 2021 et madame Chouatou ide madame Chouatou ya fariki ide madame Chouatou ya fariki na avayabo 2019 toi vanu et madame Kabiribu yanambia letanga ndashina na rambu toi et madame Chouatou Aisha yala harumo mji wa doma juu ya bude ya fariki kazi banu gari wanao gasina mashiwi kutwenda wavumbua owa hikima ikebala shabala joka wale ukanza ujulo emadani hao waotika usoma damina waweze salama za Dr. Shami wa ulisomo miswiri rija Faransa rija isomo da sino wasaya kutina rogo wazisoma ujitana na shindua antina uvantara tawa wende zaho tijibo aluminium tijibo alamoni tijibo lamoni tawa wende zaho ronto uvantara enda banga onda taho wandu iho hifa bata ola mndu abidi wando amdaili uranto wa rahito uranto wa hiba uranto wa firo wandu uranto ijanga tuni vumbe da mina bolto ba ringari wanaonezi eda mifatiwa unike bazi ba mimi nja wambia unike bazi bema bani ya ole bela Dr. Shami wandu wasoma utojato kentia wikaila katijenda wabaga jenika eda la pize fari ba ola de uridizu tija wane tarikani chau tawende saho bobo tijila mone tijali minio e wala dondo bi tijala moni jitene shindu anti ba isho cha wandu mabaye wada do miaka mbaye tragwa dajaga mbaye ba jau ele mbaye batiri kwa kudine bajuba ni kudu tuamba majaba na tabasi ba mimi kama sana filisha kama nzo mtike wa mezi kama nzo mtike wanafiki kama nzo mkena maji mdo hela ujobirana na mdu yabo mdati yatira mwani chafuro
kama to engayo tino chama to kopesa nyile izo ba wandu wakanize rato vantara wede sa ba mi tatu kanga yabo ba mi kamtu wa muku ni kamtu Dr. Hamidu Kari hila ngamwa to wonti pia odo ndu watu wao watu kufua wa mbeni pia unanza mi wanza mi wastay kami banu kwa mwanu na Azali daina Belu na usufai jihadi aina kati utajaba ni utajaba tuanda majana ulaba ukafari na bolu tubati jisika sina ruko inti basi kasi Faransa kari lao ngari no hema ya hakikada ibibo desira wa mtoto dunga kulosha ramadi lo lambali somo dini nezinrabo mabani ya pia wa mbeni wao ndio wasomo kwa orongo chizungu orongo Kiingereza kwa ambazo ngopi aina katika jamani ela mwikoni ewe ukada bibo mshenzi wakati Azali aba wasaya waja wasa kwa tatu ukada wakati habari yari ulilio na nyasi wa hafa ya bana mmapare watu anafungwa nzo ikemi imi habari ya feni hozwani na mutu hafu henda kauzina nzwani amada gazo hafu henda kauzina sijina hupi wana nyasi wa wafu watu kujunda uzina kuja parolo ngo yabo banongo Timuta tete vantara bari enda ba Mwenyezi Mungu anajania watu wa mrumbeni tena ha Mwenyezi Mungu hifadhi peple ya mbeni Mwenyezi Mungu na nusuru wa mbeni Mwenyezi Mungu na wahifadhi wati undwa jazila watike mrumu mbeni ujolo watena ajujado fanya ze seria amade seria Fatima Gulu na Fedamuru lelo de namna mikro ya kahuja lelo de namna mikro akama bala kwanti ya julu akama bala kwanti ya julu basi ina katika jala ebi bigabina kwa hidibo mweza shock ebi kamina tukaitibo mweza shoka bukobi kamivanu kamvubu Azali na Belu na msaidie wali ulili ya wali fungi ya wali hibia enge orienti yo ikaida rukuta todova amba chatiti maruma usiku aruma mamitanu na bajuba ya nyikuru tujo ilo ya mbaya hutija dobi na to vatara bo butijali mini yo butijo bo dobi urato vatara ba bol to la mna ijana shujaya hima wano ngwa bwese roko zijiri watala neze ndia wanu ejabu banu jau ranti be mabani ya watu shioni wado abaki waso ebanu gorongo kimtuintu ngawe na maarifa dabi ujodo wabenda mnai usomea nda bali mimi mtsena timika tani jibumru parce que quand ramba ruko zamsoma banga nzwambe usomea nda e diplôme ulo niyo hindi tena har kaidi negociateur hana we bala to jokana minga manzoni menga manzo babi akaidi wa darara na we ikiasiri ndio inu kutushora pakatwa vasha tabale ofaro ikoni wa washira nezezia wa watoka tujo hiyo ndao mko kanyima laba gamulili wao kamtushina mawana ngamfungi wao kamtushina mawana ngamhibi wao kamdharau wao halafu kutudeya Fatihu kutudeya Junaidi kutudeya Belu kutudeya chango to unde mimi uno Faransa namba we fujari we daba uri hitwa we witi ezilo ndabo ya boda sivi hii kana riba la fundi jau taone za bewo mdu julo kala shonela somo woza inu wo sharibini wa kweli mwali watu wao wakashioni taone za dado uze alifanya masahiri ne zambusi unatuvantara balite ntachua kada datu mtukata wodo biwo yonanti bamika mtu watu kufweze mungu nieze shamasi neze Dr. Karila neze wantipia wandu wasoma wa staarabu nono anasi jana neze Dr. Chameze chafua ben Sharafa na wao tjende ndenga vana na mitila tibili fari banu pulani ya Azali na Belu wa jodo lapiza mimi bamido waduzu bashari hala wa basanga tjatu njeba no vantara no ulabe atone sa kengo ko to ibe bakantu de bakofia wa bekani ke mrujo ivo ya hore uratsia uchika no ulabe kibiya je kare wala dakati gorongo shidu atile de shoga sari yale de shoga tabari wede sa baina mrumu mbeni ulo nakili wo na razu lelo hikma afanya balaga ma hafinali lelo hikma gebo hikma ya mboge video ya wa hikma video ulo ya femikiro maana utoda fanya manifestation kada Azali mahakama ya Isamba mikiro na rolo hitwa inaji concentre upare Azali yaje afanye mahakama mikiro ya rolo hitwa shanga tsajarati ya joni pashe mina bolt opposition yake ya cha watalane baso bo wawe mbaitra bwa jao ne kanta kudi ne aya nduko ngajida nyino haramu wawe hukamu mtusu biti mwa uso bote zile bana nyo desire tu wakata ndio somo iba mekanisi sheze bizili ya bongo de film eja yone so akomodi boda balamati ezembine ne ufutari ujiri abo desire ngodo yozones ba wewe ndabe Fatihu na mabe Fatihu bo Fatihu nda semba zi unika wo ya baba utu wakatujwange je gotoka uno akatamba ge opposition wakatamba cho bana hikime mana ya ulo wa watu ulo wasa ya ndabo batoma hakama yabukenga na ndo dare mu hema hakama ikagana ndo dare mu hema hakama shago joko liunde mndo unikamba credit kutuna banko tena basardini wala awa una bamsi wanu kaika wonu kamsi umba paraki au bashileo shanga jofanye director for yo lo ikoni daba ikoni emi manilo ikoni abasa ninga manilo etia kam komor minga manilo komor abasa ngamda ilieti hangu
tawele sauro tofa taro tijabani sana banu kwa ujuru wanene watu wajuru kutojali pashi. I'm here for my country. Ngali banu ana huna mi ajili baladi. Je suis là pour défendre mon pays. Je suis là pour défendre mon pays. Je ne suis pas là. Et on va regarder aussi quoi bari abana mapare. No joka barahi. Au kadaba kutajoka ya Dr. Salim. Aussi kufa swali ya ulao. Wanda bara wafikia na shawane kepo danza fanya mahakama ya jotende mwana faina wa mahamisa ya Brazil. Kuta para vumbu wandu hifa wandu hiba wandu wandu fanya hizo. Shakata tofanya direct salamba fahari wandu wale hizo tijanja tunageze chao. Bani wanzia jura kutajamba bahari fahari ngoja mjibu wandu wajua wangalie response ya fahari atukamjibu wandu. Taudo hende baka kairi nono rahanawe. Kanono kusojokana ingwa nzo mbakari yaitwa mafura basi yaitwa mafura basi. Sijambi kana gango wanili haki nga unabe ndo baulao. Enda ambie wa mahakama. Wa hukumu wandu hafu. Ebi mimi naruko itida bina boda bala mazito jawa naenda kateja jeji tekariga na shindu wanti wanzo ndo adoro. Enda adoro ngole maelebo woni konsera likum. Enda adoro gele maeleba miga mibanuka mina plus. Ya witanga mmaniliyo ranzi 2018. Goni mwana mshowai. Tayo endi kazo azali. Choi. Wadu watukufu mwana ila rifuta wao yapo watukufu wao walolio. Angali tobia magazine wangu ni kwamba majian. Hizo mko chukua sabachi. Sam choi mwana mshotwa ya fariki lelo ngarifikirio njatso baki okaja. Ngarifikirio enamna rijo kufanya rogo za ukana onye watu ukana wewe mwana msho watwania mwana msho mujahid ngari wazao kafu shahidi biidhnillah alkarim. Nous, ngasina mahamiga bano 2021 yo mars 2021 Lyon. Oui, il a partagé les photos madame Chouatoy ou par Issata Djambé. Il a partagé les photos d'ailleurs. Non mon. Il a partagé madame Chouatoy. Nyezi muna jali yekenga harumu mafuko ya mbeboni nyezi muna mrehebu. Karna uransi wa besedunga akawi mwana mshe mujahid, oi mwana mshe watwania, oi mwana mshe shujaa. Rakabati manaye mwanama Said Yasin Tso Ivan fundi wangu Said Yasin akawa yani somo Mwenyezi Mungu jom libaro ba ezentine ze kapitali izo ziniso wakati rakaufanya ticketing rakaufanya reservation de ticket na izo zengo za husu tourisme na izo yede akauniso mezenti za Afrika e Madina ne ze kapitali na izo pia ho swafa Mwenyezi Mungu namlibendo sio dalili mbanche ya yabo akanti antoalize mbabizango izo ne mbashi zungu tete ndongwa we mzee wangu mzee Muhammad Isa hoitinkudi we ndo yambia azali mtukufu we yamba taudo henda dawa na rogo za independence bako sikora kwa independence mbaba hondi range yungu to sala na mafuria pa wana si wanu inu 2000 na mone ban 2021 comme imaginez 2021 joue Lyon 2022 2023 2024 2025 wewe juzi uja 2025 ilo akajawani sorongoa bahari fiki maulawa de anzo kama nuka bwentia ndo na hii na vomitani sana 2018 wana ulilo Hamada tijate ulilo Aimani ti ulilo Faiswali ti ulilo Mutu ti ngamaniliyo Komori ngwani do dopi wewe tikaenda siku ujwa batasiri twelele yenga vana mitulu na bano mbeni mbeni mdede mtobuli watu twangu na mwambe nika telefoni ya Fatu ya nimpani mwambie kale Fatu ila sabeza kanduni kama tashoka wala do fa ntawe ya lile tiba babi biti ulilo wa ngamba daili yobo ila sasa mpaka tunapasha tiudike wewe sababu cha watijala alabo tijali bwini yobu tijala moli tiji milioni tiji dodo bibo umnike la mo tijila moli tiji dodo bibo umnike ba hata kutoni charoma problem badiri hundwa ti hundwa bantire dei banuka bandi ulili wabano wana wa mitame uliwa ulo wafu wa ikoni wa ulo wafu wa bamba wa ulo wafu eligible lamba ngami banuka mdailiyo je vi hato wale hunu wa mmoja uzenda sawa hundwa Komori titete roko warati tiwali midio ban mo ba parando tijali midio tijala moni salam tak okay ida kale kaona bazar gozo fanya ule tawo haribo baba duka kwa mbedio usikumbedi wa gamizi wa watoto wale ndo zile watati wa tibala tengwe libala mapesa renderi kaenda rato majilisi nino ili ezamenye hazirengeziwa o wakoza wangadio izo lisabali ya darafanya misimu mbeni shanga mina watata wangu wa mbeni kama mina watani wangu wa mbeni kama mina wafundi wangu wa mbeni wana kasudani yeza waisha masina na mugni na wajihudin emanu kutura wandu wa hibao wandu wa aeroport wanga misao wandu wa nusa wandu vinyo kutura mdo kufanya director jo mdogo ze katina mina bolto
bahari bolto amba ukana wandu wanuja uja mduja ambe kana hizo ndabo azalika timu mwadi azalika na duraya ni uwe udas ngena duraya ni lapize udas ngena duraya ni hibia udas sheka tonde chibu amba cha utabe mafundo kwa tujozi wamba watu ala nezinti wambia unike mbahasi undeti ba misida na ba wati unike mbahasi benke unike mbahasi kutatuka udabo mnyanya Nasikurto ndatuelele ya gavana mitulu na mavantara na maindini. Wanu mbeni wa ikabila ina mrumu mbeni wode abili ya kenerashi wadora mba bofana mjamdi saidi. Ezero ko mbeni waredo silaka jarendo wantu. Anon kwa swali ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye sojwa basi yende ya wategazi ya pasu ya pitali ya njemala huni ya hibe dhahabu ya wa zezu wa hibe mituzi na shauda. Ila itokabila na katu kwa jwana urongo weudo. Abatishi ya sabo anashwa ngude zire hasha namdo ambie kembira na naweza shonga wao yombe kale kutone namna unukao bo ndapo bato maji ngaba kamba baju yele ya umpata utora kutatoka uko kwenda mne kutatofa ile vao ile game ingenzi unika ndatu udonda mango bala ufa chakachaka toto ila pizza batire day aongea bo ngamba gartimizio za habari zatu awati ishia kwezi Yusuf Saidi bwana Madezire na nyuma dunga shabana ndo anutu jwa sabari bwana waredeje ifo zabakido ka dizo wala randi e enfera ya Bashar Mwenyezi Mungu ajomu hifadhi awasilishe mndu mshahi biidhnillah alkarim ijiri entingi yo msachacha au ka habari nge très déçu adanganyi hauka washila ho andu ambango ani miliane mwana ne mrume anu maju pia awapara mtuje hele awadungwa watomwa manani ndondo pomadu ya madi kairi fahari yeze kufuri ambao bari todoka ola ngo twambeza kweli bo shani mwabaga nyidasi panu nyida mduko unika Bashari yede lapize mwana hangu yomlazano andaza de wanu nyida mduko uambia Bashari yeze heze passporo na mchome de sanyu wa madu ya madi abara wadungwa watomwa manani hata mituje abokaja wapara beti awapara mtuje unipari yondu wa nuwacho wakila hanje wala la wastamili kwa watu stamili awajalemba bisa siri bomnyao. Alafu hiyo ikanzani mwabia ni nyima opoza mdo komori mfanyo la kursi ya hema ele ne majali kone majelis nti hiyo isirikali ngiyo isaida nguha enfera ya Bashari la wallahi bila ibala sirikali idangu adunga abo hindi do wade wajilia habari aina mwenza akili haina hadi namna hiyo hakika mtukufu Jabari Mwalimu kamda shavomezi mdudi tusa shabala tiso mondongo lelo hadi balanzi nziye na servo ya yo retene dans 5 secondes ila demana ujo ile mapi wise kwa irudire je ikantie shahula bala wise kwa yo duweza kabana bala tidu miziwa amba baiba no wanware de hama manzi kibide mdakena upe point kati mdo aso useku wa wines bari mitide na uwa mitide na hiba mitide no firo wandu hiyo mitide ni kwandro finyo na mwede madugo wao wandu ne majeshi no hiba no atokeza mtona maji mtona mwenje mnukao na hii mto usiwake bawo do hibe na pesa shangwa sukuru du wareche ngwa ona memoire yanzi 6 seconds basi kwa sukuru du wareche pani miga mifaransa bo nja uwa mru hiyo nja fira mru hiyo nja hibia mru hiyo zira ngoda fanya komori kama mifaransa bano mieshe babza ko zangu tabi ndo ndarobo kube awuro bairuti ni rango za ndo andatiri tulu basha titifai ebani nyanzeli kempala pala nyanzeli kana ude mamujirimi na kana ude bode gosiateur bango riposheo ziya bobo da banga mambocha kachapar kana upar jomba iso abage bantu walona uwengo wanzi ifomde atodo kana upepo yose kuwa aina wakati tija kwezi na mwabi yoka salam taka haizo abati ushia kwezi mtukufu Jamal Mwalimu tiushilia mwana Madezire tiushilia ni watukufu mlo yabo ngammalao manama Muhammad Mahmud la katina mkonti na la monde na za hesi ya sasa wakanti yani ya ndina mtu na mala mdo mdo tuelele ya ma ndine to dozinga manyama aya ala futi kantana benyi mapoza mlo komori nyibeni banu tsamba fakirwa shamda dabinge mwade mdo mshatende hunu akamagara ya hono tiparote na tamblokana ngabo imkinishao ya uka bala ranzihale belu msaidie na wala ngwazinongo nao ya uka vanumba bahari trete nai ari meprise
harirende tihindu shemoto ingo tukakapirira na baba hele daraune le bone haina mwenza sheo hakauzizi njokilisha kiata bolero wakauhisi emeprizi ne orgueil ne ndini ya moto ele jeshi ngelisio ya ukalukumani araria pia ndadanganye babiza sécurité za privé yombe za mashirika za sécurité za privé arenge pia banole bangela mbali parisi wa juzine mwana wala mabomko bani zilarabo lilanga bo ambao lala hena takvini shabanu haina mrujo tokiloti nembasi lipo hasundu wa hambuye na mwambia ina mtukanza no mnikemba ndi nini mba hazina mwambie abo basi wewe ujogo kawanziwa si hanji mesitiana lona haja natoka si sabari les amjomba atu tola porwa la kapara ebana baigati par sambedu me aba mbechi abo ti pasi abo kamifira sabari shabanu ngabondwa ngabondwa lo ngabondwa fira ngabondwa hiba ngabondwa wa détruire ngabondwa funga ndo bure izo pia izo kabati uzambo halafuti kanza mwambie ni ukana serikali dangu wa asiba bude ekafayaji bashari yaifanya Mwenyezi Mungu muhifadhi bashari baula haribenulia wala wakahula walunda CM hiyo haribenulia walo hunu walo hula ezenda abongea Lukmani hanjia a déstabilisé l'armée à Komori. Problème. Quand tu es policier, gendarmerie et FCD. Parce que quand tu es zéro million tipi, le développement. Haya. Et mana daina mzazi. Haina mahala baloro boku menguzironko. Yo to andwazini yo hanti ma photo na ma dessin. Haya e madama na pia wandwa karume CRC pia. Wa dégoûté. Aye ma hauma ngumde banu dini aturu ma ebanu msaidie dini atubala mkobate ntsoki ama ebanu watu wanu pia wasa shawane moto nge incompétent shawane moto ya andisa ujawiri asiyabo ngambe bamnyanya yapo si ata uta awarenge gutwende satopi awe problem ebanu za ndani ngamina swala na toni muzise ni bana Allah tallah dina mna yobo Yusuf Said serikali ya saliyo ngio zirao habari olado uchere jati wa yifrenta wa ncho ulede mshishi mituje shawenyi darusi wandu zazali ngwa kontro haukana waelewa na abuna muelewe wa mtuje waelewa yaukana yangamiza idarusi afanye elijari madida nezirugo zila shahida rusi wandu wakada onae baminja paro mmona wala tsani mmone wandu wakada onae wamba idarusi hatokana barigeri hakana banki linti timbabi hakana bindi ni amba serie mbap shakataka no banti no shenzi no haramu idarusi halafunga wandu ambao bano yangamiza idarusi inupa mruki ya puliwayo ni habari na fatihu no wenye idarusi ngwazijuwao bao wese wa umbweze diwa mru yenda yangamize mwana hao endo bi unaona akili mru inge mmade angaliwa na mwaga likanyamba msada shaka na utobaki director hanu mama hana maha yalo mmade kabati director kati da bainu ya azali abungu tsoli wa basi ja utaona bana watu wafu wa tola zina basi wa remplacer wento abidi yapo munyi wandu mdoko muri bo baruani bo Jafari bo Kiki bo Dr. Salim bo Dr. Karihila bo Dr. Shakuru bo Abdillah Mbaye aina mdu abaye opozayo basharia mbenulia ni yauka serikali ya zali ola fatihu na habari na Lukumani basi wala be lungo tori atujo lo afamba baki baba nswahili riri hitwa tupa jihadi na msaidi yode serikali iliyo basi wanu babiza wandu wararo washila hanyo enyi mdokomori washila hoa luhunu watu mtima uono haya bana mjorendera hafe banu wallahi tallahi iyede mana namba usiku ila fundi Yusuf Mohamed bwana yakausia ila usiku atoka rengenti ama garendura hafe bana gararengenti hatu ila toka pre babaki babaki santimu na yuka president wa Komoro akartu jomede ya Komoro hende atwa indi nini mwenza shonga Abdalla Mwizi basi enda amte tourner basi wallahi tallah na bori kauliza sheleze kanga bwandu ewe abiri ndabi oyiza mbana elejimu abiri ndabi Yusuf Mohamed bwana we rilo banu riloneze parti majana matanu ne mahashi hine chau
we hatoja basi ngwanziwe namna yino kama timba para nziwe namna yino wakanizera jizo pia batunga tukomusheleza bo fonce perse nda vazi ale aenda akauhagura na pizo sisi rakamba tende bakasodi ngoni mwaho akauha to bamalani aba hakutuona mndu ya bangu wano bwana ke kutumbona na juba majilisini au ya uri abantu kusekoma ele na bogana na pizza ina na papaya salam tuku wa salam taka ya balade salama nawe bokomori nti ya hangu salam taka salama nawe esi numbiza baje sidu aba samwenza shonga nzateshe twani tu aja huna jamba haoleshe fuba babuka bantu atobe le premier dame panu kutuma banu atanga bo mna jomba yamba jaban fari ku dekoni parce que banu wewe ngoma na regime sha kutuma na famille ntubana na famille banu ka bo regime de bana regime de we habari daina lukumani na fatihu na zali waona unaona o ntubana na ka famille abunge ngaranzo ni mwambia ni nyandu mdo hiyo kaka mjanja akili bano ezenti pia ziju aparat sange deborde katujuaje kana usaidia azali yabasa ekamtolisa wallahi ngabo wazungu aba ukana mais vous ne foutez rien du tout et à chaque fois on le voit que vous l'invitez dans vos villes comme Mlalikao vous dites qu'il est criminel, il est assassin, avec ça vous l'invitez partout تقولون أنه ظالم ديكتاتور لس وما ذلك تدعونه في بلادكم مدينتكم تعالى نعزمكم يا بقولنا كيلين كوتش كونا دويت هم كم تفanya bargo ya ukari msaidieni uweze ngozi prepare zandani ebanu mjiprepare yaru kana ebana jormal abanu mjofa afula mwadunge ukenyi wantu na mpumbwani yabo na nyimdo fana tsabana bano wakati ko chacha ukari kombo wensi hatu diaspora ngamona wiza muhurana enyi wanasijana mwanzo mndume ensi hanyu kamtushwe tamwa bango mwanama ustaz na sifu muho matsuonge yabo nguye ngorongo oshi arabu ngorongo nguri honore ina mahalali yo ngusubita haya bana rongo yapo maureke riwaswili amjo pare mala utoka bona sifu na benso wakati ra kaulima utahurangaria kaulima wakati ra kauyelezo komori wakati watu usubiti mdiambeza kweli ukausubuti warongo na unga onemesha honga uyongo stere nso babsi kapsa wandu watu wandu ndawala wakoza wamba walinda uturu natia hongo walinda uturu na kwa tonza watu emali kwa tonza wamezi jirio ebanu katuka wasudije abunge hapo mwanama mtukufu ngebije ujipange banga harumwe list ya hangu mimi ngabo wandu wanabani fanye list ekangwa aru wasulisha wana sijana uamini yodawa wana sijana masenseri ndawa wana sijana watowe tindawa wana sijana amini fudawa wana sijana madesi tindawa abanga mine list yo kemgo tukaanza tende atahe mabandi na wale angu na nende atahe wandu hai shami himi tisanga mine list ya ho wandu baika yao ekamyezi ngaru wa Swedish anga mjozonesa haizo watukufu tukaanza limwelezeni banu yauka ni wandu mlo komori bashari hada nguse serikali yo hambenuliani yo he umara mgomroe namwe tobia madazino namwe tobia madazino uyazinga reshe fubero hobo iridinda onge hama haono aono mtume wa bateka jana ba haono mnyezi mtu namwe tobia madiso angu angali yonetse ngamona tobia madiso umezi namwe tobia madazino abonge mzee wangu mzee Ashirafu Asedi Hashim Muhammad yanu kana karna utobaki banena mnaino atabasi na mjorjo risi yanendera mafrote wallahi ngujo tawara rejenda esirikaliu tena 5e fois serikali dangu bashari ya monesani ya ukana esirikali inu ketina mtu timwambiani ya ukana habari hapara o wandu hawa beha mtuche hende hamba wandu hawa ni babo maadu ya matibo wa shenti mje mjitoka nga mwantuwe mwana hangu kama mbiridi yao ni uchibwa nae ni jau na zinu ndrabo kairi fahare uwamboze kufuru bao lato jibeni wa ulati mnafiki shanyibo mabonuhu sisa mazi wanumka ushiyo wadi nga miengao mwana hangu nina rohombi nga miengao wa mdompoa pia na mwelezanyu bakairo walohula alifu mwono wandu wa emapisa wakabala pia watolo yabaki de le pauvres des arts no mongonguzi wa fumbuni nene le pauvres des arts la daubin la maweni kabati fatihu azali habari wadu alonenti hana habari tu atatu bilwani wade yoba mnyezi nguna zunro wabaki ekanga watu kwamba nabone ya jado rihibi ya noriwa noridara unohambana mwapare waje minga mabunguna janlie
yende na majida ina wabaki yabo lelo tsawanu wapasha utakunupi wallahi itanzi shoban kenga manza mjumwene sani ngabo wamba wakauja wafanyele zadie wakauja walahe habari ijo kirini fe bana basa iyo kana ushagaza wallahi ne bana naboza kodi shenge tujokana ntina kaufa antuntuba kina stere ibangu jo stere sha ijo kirini tofa bana basa habari ya fe hafuye zabari yanga mjoka ijo kirini fe bana na mashababi yani mwanashe wangu hafu mwanashe wangu yafa 2020 basi ntini na msomo tena Allah ntini na msomo tena mba waya tena ibakisha untina ubitano mnafiki au jondaria mtu ambaga mkozo siyabanga mkozo au jondaria sema mtu ambaga marhaba mejiti shukuri shanti na ufanya mtu unafiki bang tena mimi mba waya tena ibakisha mtu juweke mnyezo kutukofanya hizo watu kanza sha mimi namna mimi nijiona mtu amine kama mtu ndama mahana isanabit mahana isanabita mtu amine kama mtu ndamtuma hiyo Allah ana bahini zona baba ni mtu nyama midaro mimi ngamwambo ho ana hatu no wajuhu no ana ho anyanyasi walo hiyo bewa hangu mtu amine kangu njonda komorende yanshi shabanu ngamwambia ho ndochi sha owazaya walizalia wajuhu walijuhulia wale wadu ananyasi wadu anzani watu izode zifami za hatu una mtoto na mtoa uzungoni yangu uwe jokiri ya baki huna au yendeze Senegal basi mtuamine kenge ngujenda komorie shabanu ngamwambo wana waho wandochi wandu ana hanyu wandu atuwa hanyu wandu urofu wao no wazaya walizalia rwana shohatu rwanda shohatu rwazaza hatu wao wadu ananyasi wanungari fikire avenir yao wana hatu na watu ni maadui wakao kama mtuanza mtu ema peseke kama kama president ni madhalimu wanafiki wa mazi wanungari dai yao wana hatu shatina hii kwa kamiti na utoka yanti na utoa mapesa na mbona mapesa mlo nayo enti hatu imsomoni enti hatu imlibini enti hatu mahema jumba ya sababu enti hatu lolo enti hatu giagamia ukabati mro utoa waradi kumea isove itoa enti hatu ndio na katininga ukabati ulivo mro aipasha itoa shango tuambe kenti na ukapresident miti na wedo mimi mama nantofanya miti na kutoka kwa president nyima adui nyima mpoza wakomori nyinyi nyima adui nyima dhalimu nyima nafiki ina mko tuamba ukana paka mimi ndio utoka ya paka mimi ndio utoka chao bado mimi kama ndio dopi mimi uko wanama ngami na wanama waida wa hafa aina mtu tabana jiwa hiyo yafi mzima hafu mori sa jiwa mori mzima afya Tanzania jiwa Tanzania rejeziwa de format na wafia komori mimi katifu no imana hangu abadi jiwa no objo jiwa ndo kamchaba kan jiwa emme mutulokana ni jiwa nda hubi au kaenge bora ne mahala mrajo jiwa Abuja la jona mbeboni au kwa wajiwa makana na Madina hiyo ndio wafi no ne mro nieze Abu Dhabi na wao tipi ndio sina mahala mrajo jishiwa banu kati ile wana hatu na watu hatu maana mro na mapesa mtonza 100 na nyimu hidati ya mangamiza nti hatu kamtina ndo kumafanya demani nti hatu ya rora mkaya popia kamjawa hamaji kamtafanya menje kamtina ndo kumafanya rumenti hatu emdela wafanya ruko nzima ya bodo bibas aliswali acha ulo hafu nyima adui nyinyi mwambia kana azali timwambiani icho ruko zasiri owenje kwa sitwa kwa timwambiani tijisacrifice bana ngeni mwambiani ya ukabari kana kanseri ikarumwele bela basa itambalia wanahe wakaupashia watu wafanye ile zadui bana ngama nzoma bila idite na nomdamu bashari acha mbenulia ni ukana owandu wala rumwezi ila pia walongwa ingawa wazali habari ya wapara mtuje nda bana mwede bwana fika mati bwa shensi wana haramu wanafika mazi baka ilifari rara nao wakawa wachawari nongonezo kabasi mdu elewa bani yokawa banu jisacrifice wapashia gabo aba fakiri washa mdada binga made mdumsha chaunu gabo aba wakautani kwa yezi Faransa bana hauka haisa halaza yokana mdwenge impopulaire kabati mkomori ya rumaye komorini ya yengo hama azali woi ezitwabi azirenda pia gari jisacrifice yoro rongozo wazunguna hii gari warauma hiyo gari wana pisao mimi tirongoza majeshi na hii ukakasina manifestation kwa toba là bonjour quel est le responsable de la manifestation vous avez papier qui montre l'autorisation de votre manifestation je lui dis oui bien sûr et vous allez finir à quelle heure ntandia bala wa majeshi ça nous allons finir quand vous allez lâcher le voyou que vous le protégez que vous le maintenir au pouvoir quoi je dis oui. Vous savez très bien que c'est la France qui soutient ce voyou, ce criminel, ce dictateur Azali Assoumani. Pourquoi vous nous dites ça? Ah, parce que c'est vous qui le protégez. Normalement, vous devez l'arrêter puisqu'il a commis des crimes contre l'humanité. Et ça mérite qu'on le transfère à La Haye, au Cour pénale internationale. De ce genre de crimes comme Slobodan Milosevic et d'autres qui ont commis les mêmes crimes sont transférés à Guantanamo ou La Haye là-bas. Mais vous protégez ce voyou qui détruit, qui tue, qui vole, qui torture.
Comment un musulman, comment un président tue des gens et les met dans des sacs poubelles? Et ça, vous êtes tous au courant, parce que vous avez des ambassadeurs, vous avez des agents de renseignement, vous avez des consulats, vous avez tout là-bas. Vous êtes au courant de tout. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe dans notre pays. Arrêtez l'hypocrisie. Après, vous prétendez d'être le premier partenaire de notre pays. Vous accompagnez le Comorien pour faire quoi? Vous faites quoi dans notre pays? Nous n'avons même pas de l'eau pour se laver, pour boire. Nous n'avons même pas de l'électricité. Nous n'avons pas des hôpitaux. Nous n'avons pas des écoles. Nous n'avons pas des routes. Nous n'avons pas de travail. Nous n'avons rien du tout. Et vous allez vous dire que nous aimons les Comoriens et nous aidons. Vous allez aider sur quoi? Vous voyez les routes, vous voyez la nuit. Le pays est dans le noir. Les autres hypocrites des Arabes, eux, ils se disent qu'on va vous aider des moutons et des dattes. هذا لحجاج القمريين الذين حجوا إلى البيت الحرام ورجعوا وأنتم ترسلون حروفهم ليذبحوا أو ليأكلوا وتقولون نحن نساعدكم في البلح والخروف وغير ذلك. أي مساعدتكم؟ نحن نريد المستشفيات، نريد مدارس، نريد طرق، نريد العمل والوظائف، نريد المياه للشرب والغسل، نريد الكهرباء والنور. هذا ما نتمنى. أين ذهب مساعداتكم؟ Où sont passés vos aides? أنتم تساعدون هذا المجرم هذا العدو. Vous ne faites qu'aider ce voyou, ce criminel, ce dictateur. Chez-nous la paix. Et arrêtez l'hypocrisie. Donc, nyinyi mlokomori. Azali ya chauna changu ngula ho mdumshe gumla. Lukumani hamdungu ya chiamla, ya seri hamdungu ya chiamla. Anabe atife na watu mzia atife. Na wamzia atife. Na juele yazine tena. Shaizari juwao. Wakadaona aiwa mjua ono walangwa na majirani, walangwa na wanzani, walangwa na wajitata za wadoda onao. Akamtona kwa wadoka na bashara wadoka na zalu wadobe hezibaru. Abungabo watujulo. Wanongonea wanongonea. Mimi jokile telefoni mko kamparsa hindu bana. Shabunga jwambia mnumria pale mndia nambi au ni para nambi lokana wanu abaringe jao. Tiere wate mahala ni yaliyo. Tamwa la pitali na bumla wallahi tambilu. Hizo kwela hizo ndapo almadi sambilu. Anafunga kwa anambia ukafakiria kauchaunu. Ya bobo mamatu, wa Shirafi, wa San Hamadi na nyipia ikabidi mtunda mahala wanu waliyo. Mfanye presio arme Faransa basa. Wewe baruani. Dr. Karila na nyinyo tipi ya namjua mbuje banyu nyumla komori. Mdaki parenti ya hanyo. Ekati da mguna mwere ni mwira hana azalia jia mwangamize ni bani sondo ukawa ibane juma tibo maadui. Mguna to mwere yani. Ekeka mtupanya rogo safara lelo. Mguna chandiye muhundane na mwira hana azali ya jia mwangamize ni ya muoni mfe pia. Ae juwangi yo yabo. Wasa wambilo kana sambi yo ikana utolo. Azali ambantina utola sambi yo ibane. Shabu wadaza. Libere sambi. Ya libere manda. Enge Facebook kwa yakana wishilia mdu bahajo nishida jombe mnaramo ya anangamiza banu basi haina katingu chocha banu enge Facebook kwa yakana wishilia mkomori bahajo nishidia mimi ukaidi nlo banu nabao hata basi kamtowe mali ba nekena ya ona towa chantina uto hata enero tena ikada mina fair tijanza ya tolo angamshemezo no to ya zadi mwabia rezefikira nedeke ngwanzo eka kukutambi ho yabe yaliyo na be na telefoni ndobi na maregeria na muzeba nyumba yo mwende bekatile tifungulwa kamjoja zode salazim eketa yo na dotaka tiero na 5 euro na ngaliba maskina lo nuri na tangi 5 euro ndera fungue mndu ya karaisi ya kana warabu ya kana wa ya kanazesration tipi antujibi waba yalo yabe ndo namna yoba shaiba habuli yaba hembe sangu jibi wa malali yo baliko bidi watenderwa bibo akatama dakaso ya ulao atendedu dami amadakazo ya ulao mide na tendo usoni na kufanyisa ruko ngeba lwe wahanyuka watu ulao watu mtodo tende ayimana ulao wa mtende fahada ulao wa mtende muslimu ulao wa mtende fana ulao wanga mtende hagela mfenyi mwa bakibo hapo mtona kutofanya samba fungwa kama zoni tende sharunga bondo nda wakanti kwa ndio wajoki ma president amadiba mbelanda butibu mtonda hindu likuranda bwalele kanti kwa fanyisa conference ezi conference sai wanu conference yole ari conference de presse bala kabati mdu lona ba kamera bala kabati lona ba pare ya photo bala chaila yo lamdu na wiko handi so filme bala e ba haparwa ni hawara hula ezeni nizisa lele jacha wanazeni kafanya greve aina katu jocha ukanga wafanya greve bala ngabo ya mita au ngabo ya hiba ya lona mihima kwa jo ya parwani kwa majana maidi ya jabe ngula mlibondo nuru lifati na mwene wa jumba nene enamna wachiko ndo kushabano ngabo to ezensangi hama mdu enda kwa utimbonga mani ya tolo yaje ngambona woi abamdu enda kwa utolo mazamoni ya jame ya rudia reje yo o kaburi ni ende hafe esi numbiza bache zini esi numbiza bache
umezi urufu basi wandware de hama wandware de mundu katujwa hata yambechi abonge hamara ya saya na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaghfir liye imana mshohatu woi unu Lyon et dati kaya le 15 mai 2021 manam mshohatu ya kautowe discours indele dina ya kauparwa sha Facebook amfikiru kaibalwa isata jambaye amonao tsoi Mwenyezi Mungu namrehemu hafariki wide manam mshohatu ya laharuma doma juu ya mbude ya fariki ho mjini Lyon watukufu yani manifestation rakawi yafanya 2021 Lyon 2019 furikana kongre yode mahala yakaurijua choi mwanamsho hatuoi mwanamshe watwania mwanamshe shujan ngamonao choi nguto diskuru wanu tena wai mwanamshe waari mwanamshe mwenza imani mwanamshe ikayao ngamishia ukahazayo wanahe owa ili mzima aisango ndewe yare ngurosela kanti weura se Monaco mzima yeura tijibala Real Madrid yamfikir msedo wa mwana zijana amonge na ruambeze dua haina dakika na haina malarjuka ya ruambedu wa Mwenyezi Mungu ya mrehemu ya mghfirlie ya rehemu afu hatu wonti pia Mwenyezi Mungu ya toa komori onafiki ya watoa mezi ya watoa ulaba ya jalio wanafikino wa mezi waloneze tabu wale wataimba indwale watije wabaki watodufumbu wa mruwe ikayao ngo wadailio wandu ikayao ngo jihisio kangwa na masahili banga mwanao ke vakansi ija andu wale mwa haku ngabweze aya za utoa masahiri umruadisa umadu wa surati al-Baqara ayatul kursi domiso aya wa surati al-Baqara وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون أمر سميه وقال فرعون ائتوني بكل سحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما لقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله قالوا آية يرى روح سورة البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتاة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله مريا سومي والصافات أبو سوما سورة الجن علافو مريا سومي قل يا أيها الكافرون قلوا هو الله أحد قل عن رب الفلق قل عن رب الناس بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حسد الله يشفيك بسم الله أرقيك من كل ماكر ومن كل ساحر ومن كل يزوزنتيبي أمديا تسانغاني كايدين Mwenyezi Mungu ngabo wavuziao haruma maji wano waele ngabo wavuziao waji sekuli ya jau vyo dezihusio wandu wanzo waji protege ngabo duwa wika yao ike ngabo adui ya hufanyili ya ndongo usomao edwa hiyo urejezeka dozinji basinge yangamizao emrobeka yao hahufanyilia haina ndongo wika yao ngozi hisi waide shekhi udungo wone swa na ndongo wao shabo ngabweshi yo tena wandu wika yao ngwaona mavushema izo ndizo rajonzaru mabiedi mavushema harumwe hanya ngabandu kweko ngwarongozo uisha problem mndurenga karamfu yatie baha norma maji ya ihensi werendro ikaye namna wikayao isai changer couleur mndu yarenge ndini hama tima bicarbonate babititi na bashingo mrubi hanya ngabo mna maji ambao eau d'oxygène eke mru hatia mna hinruo yo uweze bakteri toao wanakudi na ile vushe litongezawe hata mradobwe hanywa mndungu ishio vushebi kamra dotu tuwe maji ya karamfu yao daima nga tente mwao nga changer odeur otie maji shingo ya melange na mnandi titwa carbone pashingo nge itente mwao iuwa ezenogo zitongeza wanazinya amaneze bakteri zitongezao emanyo na izo pia ututue amama jashingo mndia tutue na mnaila nge itente mwao yangamiza iuwa wana tabu wao pia wakati la utie maji ya oxygène yo huzo arumeze pharmacie oxygène yongo ndo ya détruire
basi que uifanya normalement bainge 3 jours ko jamba mfumo haina mndu ikawe hanywa ikaudonu kanai asiba bude hanywa baba nwakateke kujala hindu marumbo yo andiso hisi basi yotongeza hanywa yo nukando banga bantu woko wongwa jisho kangwa nukona ikangwa rongoza mndungu waono haya ngwa kazo jawo na hiyo de iko to khaswatan ngamjwa puissance ya karafu wanu sisi rijohanza onetimari johanza wanadara sana babza ndongo rizijua uzinu rijohanza rudwambila nazo sha ezetabu ne dulma lezenogo bikayao lezijiri yo wonsiju hatu ngarijihundao oblige ya uka rifanye enamna bikayao lezelazimu kamru guhisi ngabaonesa ukaneke hudhulumiwa ni mtu au angamiza au kaza ndure ngaraka abili alafu uje hata ujo uswali rahawe jari salamu wakati ujo urengeze raka mbili rahawe jari salamu haruma tahiyatu ganzo ambi hasbi Allah aman dhalamani urejeze kado majana mane na mingo mitano ebandi maulama ungwambwe na mnayo bahe Mwenyezi Mungu yo uhonesea fanyeze ngozila harudie twangamia kado nzima nguna angamize mtu anifanyeze ngozinu jauja urejeze hata kado majana mane na mingo mitano Mwenyezi Mungu ngujo hangamizize mtu wala yarudia honese Allahumma amin banga bo wadu iminji ngabo rahitwa ngabo ngo kongizo nziro ya hubo he place yarudia hujisemu ya hubo hale gare ya hubo he arudi ya hubo weze maliza ho ya hubo Mwenyezi Mungu ngujomangamiza arudia honese wanandogo wanu da ora johanza bo watukufu rido ambilana rido shelezizana shaho wadu iho cream uheze tabu kondizo honesi wao mbuka tushindo tulilia yafanya ndogo wika yao desijofa yuantu abongea bo Mwenyezi Mungu ngujorinikeza khairi sonti pia inu joka uranziza khairi mguna mnikea rere ujoka uranziza shari mguna mrejezesho na riwabeze dua ni wandumlo Faransa ni wandumlo Komori gebidio mwadi sofikiri ya dingosi enti ya hatu wakomori wakozao wakomori walemewa wakomori wa johanza waenshi hena mnabikao dezenti zindoaji zienshio na revolution iyonga nzao wake mndu ya tendeye yake mndu ya gide yake mndu shatindo ukaritoda zartoda mbawa ndugo jofungwa ezenti za basa uhazonti pia izonti bokozi kana madiktateur shababuha wandu wajisakrifie kam jibenwa mtende wallahi kazali yajo utayambe nguvu mbobo mwenye barakada wandu wantu chini no wandu wa he parti ya hopi Allah yakabo kiki azali yajo amba nguvu moyo wandu wa he orange pia na hizo pia bo mamadu bojua shanyide matongeza lilo banu shahasibuna Allah